Gena Sishun ki dosong pencher tante chicho su pyo da Xinjiang, Hong Kong 대신 tada gena Wuhan ne tumbe toyib nebi rimne da dewe kyokshe ki tida naman ki leshi gyacher peshi yube chige yudukha ki sarkha mambu benjo ki kebe konar tene gena ki Sishun ki tekar tanzin chebe kyokshe tida mandashi peshin yu. Sargyo ba Dean Sterling Jones lagi shimju chebatana EU na tenshi chebe The Economist sarkhan ki Ganagi kyokshe tida pese sarsho ki China focus shebe saje the dilochinda dumbe che nishu tsadu ne sung chirden che yoba sundu. Teyan diga Asia rawalungti khane Sargyo ba Dean Sterling Jones la nedun de dewe kor kandi shuga kongi sungna. The pandemic has ensured that these types of cozy advertising deals between Chinese state media and Western news outlets Gana ni tumbe toyib rimne di geji tu gana ki kyokshe tida bese lakcha bena Amerike New York tubab thang The Washington Post sarsho gang gana marsho chokbe tekar tangzin wo yobe China Daily ki jezom rik begi yoba namla shimju cheguzu yoba thang Nielam China Daily ki jezom shik bebe nang toyib rimne theni chamze shik mato nyensab ki rimne shik mayiba so ki nezu zuma tida che yobe The Economist thang shen chige sarkang tenzu nyewe char ganagi kyokshe tida bese saje tenzo chirden chegi yoba sungsong have stopped publishing content from Chinese state media. Zawe The Economist shepe EU ki sarsho the debe loni zamne tege sarsho to China focus she ganagi kyokshe tida bese saje shik gyo yoba thang Saje di nangtyo nam Beijing review shebe gana marsho chokbe tegar tangzin wo yobe tida tsembe tiba shik yimba mase Tei gang gana shungi toyib rimne la tonglen checho te ngakjo ki jezom mangbo peshin yobaredo. Teshin diga Asia rawan lungti khane The Economist sarle khang la gana ki kyokshe tida bese sarsho ki China focus shebate chirden che yimi kor chandi shube sarka tei geji dedu tsembe zonzi shunba Lauren Hackett lagi yikto lendep shi nawe nang kongki Gegap sunda shiki Sishun ki tangzi wo yobe sarkang da dewe kyabda rik pegyu te ki suju namla The Economist sarle khane gyuwatan yola maung par kyabda dirik The Economist sakpar tan tato nige to pegyu kelen chegimela tajo de chegyobe gyunzeni sarsho da tudep loken tsu kyabda tan zomdi be tizombar nezu kase yongwe chedu yinche kyodu. Jindagebe tse chukjinin Free Tibet shebe inyu ki pyo rangwa chokbe gena ki chijo ki sarsho takjen rik mangbor ngyo ki keben chenpo tene gena ki chapsi ki kyokshe tida rik bese saje ngyo yobatang Free Tibet tang ki ji pyo den dedu lekhang nyi ki tedan dewe nedun ka chida cheba yu taja The Economist sarkang ki gena ki kyokshe tida bese saje te chirden che yobasungdu. Arir tenshi chebe domi toptan taship chobe gena nyamshi pa ya kuwang lagi chige sarkang ta chongle dezen mangbe tata gena na ki domi toptan la semsap ki gena sishun ta dewakha chirden ta chamjo chebani yirangi nizu shi chagi yola taga na shin gena shung tang lakde che shimbe tata chige sarle khang chögyang dewa theda chamjo che gyugure diga lungti khang la yikto lendep shi nawe nang sungsong Nyebar dikjo wa Nordhey la ta nizu di chokti ki nyedri shuge Tenzin